Изге Рамазан айы мәрхәмәтле һәм шәфкатьле булырга өнди торган ай. Шәһәребезнең Ак мәчетендә район башлыгы Марсель Шәйдуллин иганәчелегендә ифтар мәҗлесе узды. Şular yıldan yıla iftar başlarını görüşler bit kur görüşmeşip barısında da şunday aylığı şunday motor şaralar motor tekrar şaralar bitti. Bu olsun sen sağlıklarımızla şöyle birlem var her vakit işte kişilerimizde yardım etmeye gerek. Allah bit kur. Bu bizim burç. Hürmetli yetekçiler şu işimizge bizler alınmalarga gerek. Мәҗлестә азнакайлылар бер-берләр белән аралашып, күтәренке рухта таралыштылар. Ил көннәребез имин булсын, күңелләребез иман белән тулсын.